Assalamu alaikum dostlar. Mына Құдай бұйырса, daha bizde bir қуаныч, жақсы оқия. 2021 жылы Адилбек ұлыбыз Австралия өлкөсүндө билим алуу ниети менен сапарга аттанган болчу. Мына Құдай бұйырса, ошол ұлыбыз Кыргызстанга кайтып келе жатат. Бүгүн 2025 жылдын 25 ноябры. Азыр Абдимандан үкөмүз Кордайга чегарага баратабыз. Ошол жерден азыр тосуп алабыз. Таңкы саат 3:30. Кудай буйрса, бизде дагы бир апасын кубанта турган пранк ниетибиз бар. Апасы Адилбектин келе жатканынан кабары жок. Бирок бул жолу биз өтө этияттык менен сценарий түзгөнбүз. Анткени өтө катуу кубанычтан үйкөлөрүм дагы уккан бардык эле ушундай пранк кылабыз десек эскертип атышат. Этият кылыңыз, жеңебизди дагыдан кыйнага багып болуп кетпесин, катуу толкундан чочуп калбасын деп ал жагын да эске алганбыз. Көңүл буруп карап туруңуздар. Өтө кызыктуу бир пранк болот. Ушундай жакшы окуялар көп болсун. Азыр мына Кудай буйрса 5-6 мүнөттө чегарага жетебиз. Достор, мынакей Кудай кааласа Адилбек балабызды тосуп алдык. Биз чегарадан ар жакка өтсөк, Адилбек өзү бияка өтүп кетиптир. Артынан чуркап келдик. Мына кеп коюн да. Канча жыл болду? 3 жыл болду да. 3 жылдан ашык 4 жыл болуп атат да. 4-жылы. 2021 кеттиң эле да. 2021 аяр кетип аткан. Достор, мынакей Кудай буйрса Адилбекти алып ошко жөнөдүк. Аспан ээрге чыгып атабыз. Бүгүн 25 ноябрь. Путин азыр Кыргызстанга келип, анан биздин учагыбыз 45 мүнөткө кеч учуп атат. Ана Абдуллахан Кудай буйрса азыр 1 сааттан кийин ошто болобуз. Апасына сюрприз жасап атабыз. Адилбек 4 жылдан бери Австралияда. Кудай буйрса бул жакшы окуяны, бир жакшы сценарий түзгөнбүз. Күтүп туруңуздар. Сонун сюрприздерди, пранктарды көрөсүздөр. Адилбек, ошко куш келдиң. Мынакей Кудай кааласа ошко кирип келдик. Саат 10дон өтүп кетти. Мына ушул жерден өтөйүк. Ушул жерден. Азыр кичине тезирээк. Өткүлө. Азыр Кудай буйрса сценарий боюнча мен сиздерге кыска сценарийди айтып коеюн. Апасы Абдуллаханды күтүп атат. Абдуллахан Бишкекте 3 айдан бери окуп, апасы аябай сагынган. Анан Абдуллахандын келишине дасторкон жайып, аябай чыдамсыздык менен күтүп атат. Абдуллахан ошол эле учурда сюрприз конвертке салып жазууну алып барат. Сценарий ошондой. Анан кийин ал конверттин ичине жазуу бар. Ошол сюрпризге даяр болуңуз. Сиз аябай сүйүнө турган нерсе бар деп айтат. Алдынан эскертет. Анан ал акырындык менен конверт ачканда ичинде Адил байкемди алып келдим деген жазуу чыгат. Анан кийин Адилбек сырттан кирип келет. Биздин сценарийибиз ошондой, достор. Азыр мынакей стоянкада биз машинабызды ушул жерге токтотуп койгонбуз. Азыр ушул жерден машинеге жүктөрүп салып, Кудай буйрса 10-15 мүнөттө үйгө кирип барабыз. Даярсыңарбы сценарийге? Кабарыңар бар, Эми мындай экен да. Жашоодо мындай нерселер бир болот экен. Анан ошон үчүн мындай нерселерди мындай дагы да эсте кала турган кылып, дагы да мындай бир сонун кылып пайдаланып койсо болот экен да. Балдарым да мени туура түшүнүп, түз айдыр, түз. О, наракта. Туура түшүнүп, апасын ушинтип кубантайлы десем, мени поддержка кылып, булар да айтпай турушту. Бир чети жакшы болду, себеби апасы эртерээк билип алса аябай дегдеп, башкача болуп, бул жерге азыр келип алат болчу да. Азыр деле билелик. Ошон үчүн азыр Кудай буйрса барып, апасын сүйүтөбүз. Достор, мынакей гүл дүкөнгө келдик. Апасына гүл алдык. Сонун розаларды алды. Абдуллахан женское счастье деген гүл экен. Эми мына эң башкысы мына сюрприз.
Abdullah kanıt veresin ayt şunu. Buna bayağı sal. Endi Sonunda. apang seni aябай kütüp, Adildi bilbey, seni aябай kütüp otur. Sen medep veresin aytçı. Bir repetitsiya kılıp alaylı. Mına, mına жаңы болып отыр. Айтып қой. Nangisi fazla. Ayt. Apa menenam, özüm menenam emas. Дағы да өтті сүйінішті Dağda нәрсе. öte suyunç nersi var. Dayar bulsun sen. Бәрі. Kandır. Оқың кебе, білдіріп көреді. Кеттік анда біз, барып ішті қылайлы. Жүріңіздер. Мынаке, апасына келдік. Kana. Апасына келдік. Ха? Onu ben açıp düşüreyim mi? Түріп өзі түседі, бер жақтан түседі, мен тұрады. İyi anladım ki sadakam. Қанша ай болды көрмегеніңе? İyi kaydı iyi. Ha? Болды ya, gülün al. Ah gününün de. Apa sağınıp sağın gitti. Gül. Жүрек қамжар сен босқан. О, гүлдің атын не білесің бе? Niye? Мужское счастье mi? Женское счастье. А, женское. İyi anladım gitti. Sen koymayın bak. Sen koy. Apası sağınıp gitti. О, Адилде Абдуллада онан қатты сүйіне тұрған нәрсесі бар. Менде анда-санда ушул концертте бар да. Ушул концертте ашасыз бар. Бір оның үшін біресе дәрі бош келесің да. Kana. Жүрегің жарылып кетпесін да. А? Dışarıda açacağım, cüyde açacağım. Дәрсіз. Бұны жарыққа келіп ал бияқа. Жарыққа келді, kana. Дәрсіз. Өзің açасың да. Дәрсіз, а? Точно дәрсіз. Niye? Абдулла сен бияқ өт ал. Aa, bilet mi? Açпайсың ба? Bir şey. Bu da sürprizler sonunda. Niye? Niye mi canım? Balası göre savuruptur da iyi. Düşürüyor beni bir şey bu. Ehtiyat қыл. Niye? Қап та не екенін. Сюрпризді айтпайды да. Sürprizleri. Yüzüme girip açsak olmayı falan. Абдулла жақынырақ тұрсаң апаң азыр. Қатты сүйінеді әлі. Қармап қал сүйінгенде. Kana Adil. Kana. Kana Adil. 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 Алып шығарамын мен. Апаң айыр апаң. Ой. Болды. Болды. Sürpriz jaқты ма? Artık gidiyorsun. Artık gidiyorsun. Болды емі? Жүргіле ішкер кіреміз. Болды деп тартып берген. Қана жүргіле ішкер кіреміз ем, болды. Машалла, барекалла. Мінеке, достар. Ошентіп біз кезектегі пранкты жиынтықтадық. Ана? Bırak kılıp götürüp. Мінеке, пранк жақты өшеді? Қандай oldu? İyi sadakalım. Мінеке, Құда қаласа мінеке, апасын қуанттық. Даярдадық. Абдуллахан, гүліңді бер. Әділ. Гүл жақты гүлдер. Döküldü karaya kaldım. Барекелле. Мәлі, тынш бағыла, бақтыл бағыла. Женский
Бұл да атам даярдап жүрді мен. Дайыма өзіңіз жасына тосып алған, мен аэропортқа барып тосып отырмын.